କୋଉ 3ଟା ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ କିମ୍ବା 6 ମାସ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ଜଣେ ନର୍ମାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଜନା ସହଜ କରୁଛି ମୋର ଏକ ଛୋଟ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ଯୋଉଟାକି ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍। ତ ସେ 3ଟା ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ସିବିସି, ଏଲ୍ଏଫ୍ଟି, କେଏଫ୍ଟି। ସିବିସି କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ କାଉଣ୍ଟ, ସବୁଥିରେ କ'ଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କେତେ ଅଛି, ଡବ୍ଲ୍ୟୁବିସି କେତେ, ଆରବିସି କେତେ। ଏଲ୍ଏଫ୍ଟି କ'ଣ ନା ଲିଭର ଫଙ୍କସନ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଲିଭର ଫଙ୍କସନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ମେନଲି ଯୋଉଟାକି ରହୁଛି ଏସଜିଓଟି, ଏସଜିପିଟି। एसजीओटी जोटा कि कौन ना जो एंजाइम सिक्रेशन होची फैट किंबा लिवर डैमेज हेले सेटा रिलीज होची। देन होची एसजीओटी जोटा कि लिवर किसी इंजुरी हेले एटार मात्रा इंक्रीज होची। देन आसी टोटल ग्लोबुलिन, टोटल एल्बुमिन, देन होची एएलपी अल्कालाइन फॉस्फेट। तापर आसी किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट रे वैरायटी रोची जोटा कि इलेक्ट्रोलाइट गुडा रोची सोडियम, पोटासियम, देन आपनकर बाइकार्बोनेट, तापर रहा यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड,